i ne mogu vjerovati da je postojalo vrijeme prije digitalne tehnologije. To je za njih prapovijest. Tako da, kako se mijenja struktura putnika i kako sada prevladavaju milenijalci, ali i ta Y generacija, Z generacija koja dolazi, tako i mi moramo u prezentaciji, u marketingu jednostavno biti jednako prisutni u digitalnom svijetu kao što je naš objekt prisutan u realnom svijetu. Koji sve alati stoje na raspolaganju? Kako možete na jednostavan način, a da vas ne košta, paralelno graditi svoju sliku i prisutnost u tom digitalnom svijetu? O tome će vam govoriti sada Harun. On će vam biti na raspolaganju kao i ja i u buduće, jer vi ćete koji ste dali svoje kontakte, upisali se na liste, dobiti naše mail adrese i od danas nadalje, ako budete imali dodatnih pitanja, slobodno se možete obratiti putem maila, mi ćemo se potruditi da pronađemo odgovarajući odgovor i da vam na to odgovorimo. Evo, a sada predajem mikrofon mlađem kolegi, velikom stručnjaku za digitalni marketing, Harunu. Izvoli. Hvala, Nedo. Ja ću vas još jednom pozdraviti. Moje ime je Harun Bavčić, kao što je Nedo spomenuo. Trenutno radim kao specijalist za digitalni marketing ispred USA Turizam projekta. Prije toga sam radio kampanje za Marriott, Rotanu, Mercedes, Porsche, Sony, LG, Samsung i tako i dalje. Danas ćemo govoriti o par stvari koje su jako bitne za vaš turistički smještaj ili uslugu u online svijetu. Naravno, to je Google, kako se pozicionirati na Google, vaša web stranica, njen značaj, kako je koristiti, što objavljivati, Facebook, Instagram i ostali besplatni alati koje ćemo spominjati. Ja bih sada volio da nam se vi svi predstavite, zato što ovaj trening će biti dosta krojen prema vama i prema vašim zanimanjima. Pa ćemo početi sa desne strane. Ja moram biti s mikrofonom zbog kamere. Izvolite, gospodine. Čisto ukratko ime, prezime i čim se bavi. Moje ime je Omer Šeper, bavim se građevinom, tako da... Jel imate smještaj u ponudi trenutno? U pripremi je to, da. Dobro, hvala. Vi ste skupa, dobro. Zdravo svima, ja sam Alida Kurtović, dolazim iz Ilijaša i student sam u završnoj godini Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Vi nemate trenutno u ponudi smještaj? Ne. Dobro, hvala. Ja sam Gordana Šimunović, agronom po struci, radim u općini. Ovdje sam kao savjetodavac za ruralni razvoj. Hvala. Nemamo nikoga. Izvolite, gospođo. Ja sam Mira Halilović, dolazim sa Niške visoravni, općina Ilijaš. Imam smještaj Vila Mira, registriran, ja mislim već 3 godine, međutim ove 2 godine dok je bila pandemija nismo radili. Inače bavimo se organskom poljoprivredom, tako da imamo zaokružen cjelokupnu ponudu. Hvala. Ja sam Samira Katica Nautović, 20 godina se bavim organizacijom festivala čaja i ljekovitog bilja i sajma pčelarstva. Kao sporedne aktivnosti imali smo i ponudu, odnosno promociju turističke ponude i taj me segment interesuje. Ja nemam smještaj. Dobro, planirate se baviti? Pa djeca da, vjerovatno. Aha, djeca. Dobro, hvala. Vi? Ja sam Senija, dolazim iz Gradašca, iz turističke zajednice i mi trenutno pokušavamo da uvežemo smještajne kapacitete koje imamo u ruralnom turizmu i bitno nam je ovo znanje koje dijelite. Hvala. Izvolite vi. Aha, vi ste s Perom, dobro. Vi? Moje ime je Jasmina Bahtanović iz Sarajeva. Zanima me ova tematika i zato sam se prijavila. Dobro, trenutno nemate smještaj u ponudi. Dobro, hvala. Izvolite vi. Dobar dan, moje ime je Arnela Berilo, ja dolazim iz ruralne općine, zapravo radim u općini Trnovo. Trenutno što se tiče općine Trnovo ima mnogo ljudi koji bi se bavili ruralnim turizmom, ali to je još uvijek u početnoj fazi, pa eto ja sam došla da prikupim nešto više informacija pa da prenesem. Hvala vam. Izvolite vi. Ja sam Dženan Rahman, isto sam savjetodavac u oblasti poljoprivrede. Nema smještajni kapacitet. U stvari imam u izgradnji jednu brvnaru na Niškoj visoravni.
pa ćemo vidjeti, možda i krenem u te vode. Super, hvala. Izvolite vi. Ja sam Milišić Aldina, magistar prava, dolazim iz Trnova, nemam nikakav smještaj, ali evo, tu sam da vidim. Dobro, hvala. Vi, gospodine? Muhamed Huskić, državni službenik, imam neka 2 objekta koja izdajem kao za studentski smještaj i moja su neka razmišljanja, pošto je studenata sve manje i manje, da se preorijentišem na iznajmljivanje kao ovim gostima, turistima. Hvala vam. Vi, gospodine? Dobar dan. Krajišnik Alem, sa određenim idejama za realizaciju još uvijek nisam ništa. Međutim, evo čekamo određeni početak. Velike su ideje u pitanju, nadam se da ćemo vi dati određene smjernice kako bi se to moglo realizovati. Radi se na općini Trnovo i eto, pozivam vas sve da se malo bolje uputite sa čim raspolaže općina Trnovo. Hvala puno. Izvolite. Irena Jerkić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, sektor za ruralni razvoj i savjetodavne službe. Nemam kapaciteta. Hvala vam. Izvolite vi. Pozdrav svima, Nedeljka Imamović, radim kao nastavnik poljoprivredne grupe predmeta u jednoj srednjoj školi u Busovači. Zašto sam se prijavila? Zainteresovala me ruralni razvoj. Evo vidim da ima osoba koje rade i u Federalnom ministarstvu poljoprivrede i ispred ruralnog razvoja. Nekako u BiH sve manje i manje zainteresirani djece za poljoprivrednu školu, što je meni ne samo zbog ličnog interesa, nego i zbog samog razvoja Bosne i Hercegovine. Mladi nam odlaze, pa možda nekako se uvežemo da te mlade ljude, jer stvarno imaju šta ponuditi, posebno Bosni i Hercegovini. Evo sad ću ja reći za opštinu koju radim, Busovača, dosta ima znači tih i napuštenih, polunapuštenih prostora, sela sa tim autentičnim mogućnošću smještaja, da se to preuredi, što je gospodin iz Hrvatske malo prije nam pojasnio. Tako eto, tu sam za ideje da prenesem znanje, pa ako volila bi da imamo i pomoć. Jer na mladim svijet ostaje, jel tako? Hvala. Izvolite vi. Moje ime je Tatjana Markot, ja dolazim iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i mi smo partnerska institucija na ovom projektu. Ja radim kao stručni savjetnik za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima i ruralnom razvoju. I evo, zato ima dosta ovdje poljoprivrednih savjetodavaca, zato što smo ih obavijestili za ovu radionicu i pokušavamo u svakom slučaju da promoviramo ruralni turizam na poljoprivrednim gazdinstvima, jer smatramo da bi to bilo vrlo pozitivno za naše poljoprivrednike, jer mahom u Federaciji i u Bosni i Hercegovini imamo mala poljoprivredna gazdinstva koja bi na ovaj način mogla steći veći prihod na gazdinstvu dajući ovu vrstu usluga. Eto to. Hvala. Izvolite vi. Dobar dan svima, ja sam Damir Dinarević, imam smještaj na Prokoškom jezeru, imamo imanje, prošle godine je bila prva godina rada. Inače sam iz Sarajeva, tu živim, radim, to je neki, ajmo reći, sporedni biznis, tako da pravimo brand Prokoško Resort. Ova godina će nam biti prva, ajmo reći, da imamo cjelokupnu sezonu, jer s prošle godine je bilo dosta radovi, tako da ukratko toliko. Pričat ćemo još, super, hvala. Izvolite vi. Ja sam Emir Isović, ja sam fotograf, ilustrator i grafički dizajner. Bavim se vizualnom propagandom ili promocijom turističkog, historijskog, kulturnog i prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Ovo je moja knjiga o Sarajevu koja je izašla prošle godine. Ovo je mapa, inače crta mape gradova ili prirodne, pa bi nekoliko i poklonio, evo, ko želi da... Super. Kaže,
kad je džabe i sirće je slatko, jel tako? A ja. Pa šlag dođe na tortu, jel tako? Dakle, šalim se, malo nema ljutnje. Ja se zovem Elvira Delalić. Ja sam rođena i odrasla... Što ću pa zbog kamere, da se čuje. A to, aha, dobro. Odrasla sam u centru Sarajeva, dakle od BBI centra nekih recimo 500 metara. Očiti sam primjer i svima kojima treba i ko želi, nisam škrta, jer ja sam svoje znanje skupljala uz pomoć prijatelja, uz pomoć struke. Nekad sa 16 godina sam upisala poljoprivredni fakultet, nažalost nisam ga nikad završila, ali se valjda ta žica o poljoprivredi sad negdje u koroni probudila u meni. Nabavila sam 3 plastenika u ukupne površine 350 metara kvadratnih. Zadala sebi pravo težak zadatak i rekla ili pokojnik ili pukovnik. Mislim da sam ispala pukovnik za vrlo malo vremena. Nažalost, evo u tebe ću pogledat, zapamtila sam ovo opština Trnovo i to, ja sam bila 2 godine na Bjelašnici. Ne znam ni koliko puta sam se obratila dole i odšla u opštinu Trnovo da bih registrovala neku djelatnost. Međutim, apsurd strogi, pa možda i to negdje u budućnosti da se riješi. Opština Trnovo nema registrovano ni jedno seosko domaćinstvo i nisu mi mogli dati obrazac putem kojeg bih ja izvršila registraciju sa prijateljem s kojim sam bila na Bijelim vodama. Iz drugih nekih razloga napustili smo tu lokaciju. Surovosti, ne znam ni ja šta. Dakle, ja sam nekih 7 godina otprilike u ovim malo surovijim oblicima turizma i tako tih nekih pratećih poslova. Sad sam skontala da u stvari lutam, dajem ono što sam ja nekom drugom, a idealno uslove imam na 3,5 km od centra Sarajeva u naselju Koblja Glava. Imam te plastenike, imam kuću, imam nekih 1600 metara zemlje i sad, ako Bog da, poljoprivredno gazdinstvo imam upisano već neke 3 godine. Sljedeći korak je seosko domaćinstvo, radim na tome. Priliku za smještaj imam. Svima vama, ukoliko nešto mogu, jedno je struka i ono što u knjigama piše, jedno je ono što je na internetu, a stvarnost je, što ja imam običaj reći, neki realni sektor. Bilo koga šta ako zanima, bujrum u svaka doba, ono što mogu, ono što znam, rada sam svoja iskustva da podijelim, da se družimo, da se vidimo, da vas pozovem sve kod sebe nekad u toku ljeta. Dobro mi došli. Dakle, pravim nekih 20 vrsta sokova svojih. Iz kojeg razloga? Što ljudi su jako, pa grubo da se izrazim, bezobrazni kad mu kažeš da je kila paradajza uzgojena, dala sam ime toj vrsti proizvodnje, ekološko konzervativni, dakle nije organski, ne smijem da lažem. Kad mu kažeš da je kila paradajza 3 marke, on ti kaže jao, to je skupo, ima u Konzumu za marku. Da ti mene ne bi ucjenjivo, ja sam fino sjela pa naučila, odnosno ne sjela nego naučila kako se pravi sok od paradajza, kako se pravi sos od paradajza, pa sam prošle godine preko 1000 litara raznih sokova. Malo se razumijem i u samoniklo ljekovito bilje, pa sam pravila sokove od jaglaca, od žare, od nane i tako to neću dalje peglat. Dakle, sigurno neko ko ima bogato iskustvo, bilo šta što mogu iz tog nekog stvarnog sektora, bujrum, dakle i vama svima, gospođa je rekla, dovela je savjetnike, a nažalost sve je manje onih koji savjete primaju. Svi se ljudi izmiču od poljoprivrede, izmiču od tog ruralnog. Svako voli da sjedi, uzme mišu u ruku, ganja kompjuter i ne znam ni ja šta, a sigurno mogu reći na osnovu bogatog iskustva da je budućnost ove zemlje u poljoprivredi i turizmu. Kad se to spoji, onda je to idealna kombinacija. Izvinjavam se, malo sam duže, ali imam šta da kažem stvarno. Hvala vam. Hvala vam puno. Generalno što se tiče prodaje i marketinga, ljudi prave jednu grešku. Tako i u online svijetu i u offline. Što brkaju ta dva pojma. Jako su slični, ali nisu isti. Ajde ovako jedan praktičan primjer. Kad vam neko nešto prodaje na ulici, jel vi kupite to? Da. Pa evo recimo da vam, kad vam neko uvaljuje pod navodnicima, neko je rekao urijetko, vi ste rekli. Ok, zašto? Zašto ne kupite? Dobro, jedan razlog, u redu. Još neko? Jedan od najvećih razloga zašto ljudi ne kupuju generalno, i u ovom slučaju je, jer nisu u tom trenutku spremni za kupovinu. Vi ste krenuli negdje, hodate, šetate, imate nešto sasvim drugo u glavi,
oni vam nude nešto, nebitno šta je. Dakle, u tom trenutku uopšte ne razmišljate o kupovini bilo čega. Ista stvar je ovdje, dakle. Ljudi kada prodaju smještaj online, samo nude direktno. Imam ja smještaj, dođi kod mene. To je ta greška, dakle, gdje gube dosta mušterija, odnosno ljudi koji će bukirati smještaj. Pretpostavljam vi koji trenutno iznajmljujete da ste na Bookingu, je li tako? Još neka platforma pored? Dobro. Imate li svoj website? Super. Jel možete bukirati preko vašeg web stranice? Razlog? Nije završena. Jel ima neki... Dobro. Razumijem. Kalendar je ostalo, da, razumijem. Ok. Da li ima neko ko trenutno ima smještaj, a da nema web stranicu? Dobro. Velika važnost web stranice je to što, recimo da ste vi fokusirani samo na Booking, za ove koji žele da počnu sa ovim, ili samo na Airbnb, ili Booking i Airbnb, nije ni bitno. A ne želite da imate web stranicu iz nekih razloga, na primjer, skupo vam je da ulazite u tu investiciju na početku i tako dalje i tako dalje. To je jedna velika greška iz razloga što vaš website je vaša lična karta, jel? Ono što vas predstavlja online. Sad, ima jedan slučaj u Hrvatskoj, za koji ste možda i čuli, gdje čovjek imao mnogo rezervacija na Bookingu. Dobre recenzije, mnogo gostiju, stalno bukiran. Međutim, jednom prilikom je napisao da ne prihvata određene goste, određene seksualne orijentalnosti. I Booking ga je skinuo zauvijek i blokirao ga. Dakle, sav njegov online prezens je nestao zbog toga, jer se samo bio fokusiran na Booking. A da je imao website, imao bi svoje zauvijek mušterije i njihove mailove koje bi uvijek mogao kontaktirati, je li tako? Dakle, to je ta važnost web stranice gdje vi imate svoje kupce i vi ste vlasnik njihov, dok sa druge strane Booking ima vaše kupce i vi nemate baš pristup njima direktan. Šta mislite, koja je glavna prednost digitalnog marketinga u osnovi na obični marketing, to jeste tradicionalni? Jedan od, da, istina, još neki? Istina, još neki? Jedan možda je najveća prednost je mjerljivost. Jer vi ako radite offline marketing, na primjer billboarde, vi ne znate koliko ljudi vidjelo taj billboard, je li tako? Daju vam kao prognozu, tu prođe 5000 auta dnevno. Vi ne znate koliko ljudi bilo u tom autu, da li je neko stvari vidio, možda je samo prošlo i tako dalje. Velika prednost digitalnog marketinga je što je sve mjerljivo. Dakle, najmanji detalj je mjerljiv. Koliko je ljudi posjetilo vaš website, odakle su oni došli na vaš website, iz koje države su došli na vaš website, koliko imaju godina, koliko su se zadržali i tako dalje i tako dalje. Kasnije ćemo malo više o tome. Ovo su otprilike neke smjernice koje vi možete vidjeti u podacima vaše web stranice. Google Analytics je alat koji je besplatan. Dakle, kada vi napravite website, prijavite se na Google, ovo je besplatno, dakle ništa ne plaćate. Ovdje imate informaciju koliko ljudi posjetilo vaš website, koliko od tih posjetilaca su novi, a koliko ih se vratilo, koliko su proveli vremena na vašoj web stranici, a na kojoj stranici su najviše proveli vremena i tako dalje i tako dalje. Ovo je bitno zato što ću vam pričati kako posjetiti samo te ljude koji su bili na vašoj web stranici. Ovo ćemo prijeći samo ukratko. Ovdje piše odakle su ti ljudi došli. Dakle, da li su direktno sa Google, da li su preko reklame i tako dalje. Sad, ljudi pravi grešku na web stranici jer na početku, na naslovnoj stranici ili na homepage-u stave previše informacija. Dakle, sjetite se, par puta ćemo se vraćati na ono na početku, razlike između prodaje i marketinga. Ljudi stave previše informacija i onda neko ko dolazi na njihov website nije spreman za to sve što ste mu dali odjednom. I dakle, na naslovnoj stranici je bitno samo da napišete ukratko o vama i šta nudite. Kasnije vi sadržajem, odnosno pod stranicama o nama, galerija i tako dalje, pišete šta u stvari vi nudite detaljnije. Zato što ćete vi kasnije putem vaše analitike vidjeti u stvari šta ljude zanima na vašoj web stranici. Jer ako su oni proveli 15 sekundi na homepage-u, znači da nisu zainteresovani puno za vaš website i otišli su. Ako su proveli 3 minute, znači da su dobro istraživali šta vi to nudite. Uzmimo u obzir da ste dakle napravili website i sada razmišljate naravno kako i dovesti ljude na website. Jer opet greška koju mnogi prave je naprave website i tu stanu.
Doći ljudi sami. Neće doći, morate se promisliti, tako? Imamo nekih 6 najboljih i najkvalitetnijih načina. Prva stvar je organski. Da li neko zna možda šta znači organski? Ne. Organski znači nešto što je besplatno. Dakle, neko je ukucao na Google vaš ruralni smještaj u Sarajevu i negdje je vidio vašu web stranicu na 3., 4., 5. dole stranici i znači on je došao organski do vas. Niste platili reklamu, nije mu niko poslao link i tako dalje. Druga stvar je plaćeno oglašavanje, o tome ćemo malo detaljnije. Tu imamo display, imamo društvene mreže, newsletter i referral. Pričamo svaki od ovih detaljno. Organski je ovo što sam upravo rekao. Dakle, SEO ili Search Engine Optimization. Tu je vaš glavni cilj da se vi što više pozicionirate na Google za određene ključne riječi. Tipa ako je to smještaj u Sarajevu ili ruralni smještaj, vi želite biti oni prvi koji iskaču pod navodnicima na početku, je li tako? Jer mi što god da tražimo na Google, nebitno je li smještaj, je li proizvod, patike, nikad ne idemo dalje od druge stranice, je li tako? Prvu stranicu pregledate, nema, idete na drugu, ako na drugoj nema, onda mijenjate pretragu. Ja barem tako radim, pretpostavljam da je većina. I dolazimo tu kako se u stvari pozicionirati putem ove besplatne tehnike, to je u stvari da kreirate sadržaj na vašoj web stranici. Vi, da biste kreirali sadržaj, morate znati kome se obraćate, ko čita to. Jer nešto što je možda vama zanimljivo, nekom trećem nije zanimljivo. E sad, tu je jako bitno da se stavite u poziciju turiste koji putuje, stavite u njegovu glavu. Evo, šta vi prvo pretražujete kad hoćete da putujete negdje? Recimo, hajde da je turska destinacija, šta onda tražite? Dobro, dobro, u redu. I to? Nešto sam čuo, ali ne tačno, ne glasno. Bravo. Upravo, pa bez obzira. Tražite, dakle, prvo destinaciju, istražite što ima u toj destinaciji, onda birate, ako je Turska, da li ću ići u Istanbul da šetam ili ću ići u Antaliju da se odmorim. Da, tako je, upravo. I dakle, to isto i turisti rade kada dolaze ovdje, istu stvar. I tek na kraju, znači, traže smještaj. Znači, odebrali se i tek onda tražite smještaj. Zašto je ovo sad bitno? Kada vi kreirate sadržaj za website, to je blog, pisanje bloga, prije svega da vas ne prepadam, vama ne treba uopšte puno vremena za to. Da objavljujete jedan blog mjesečno treba maksimalno 30 minuta. Dakle, 30 minuta to je sve. Zašto? Zato što vi u suštini odgovarate na pitanja koja turista već unaprijed imaju u glavi. Znači, postavite sebi u glavi da ja dolazim u Sarajevo, da tražim ruralni smještaj, šta bi to mene zanimalo? Pa možda sad ovako postaviti priču. 5 aktivnosti koje bih trebao raditi u Sarajevu. To turisti kucaju na engleskom jeziku. Zašto ne napisati blog na vašoj web stranici koji o tome priča? Znači, ne prodajete im ništa, dajete im informacije korisne i sebe onda u tom članku suptilno spomenete. Dakle, on je pročitao 5 aktivnosti koje treba da uradi u Sarajevu, onda vi kažete, ukoliko želite osjesti u Sarajevu, imate ovaj apartman. I dakle, sebe tu pozicionirate. I vidite šta radimo? To je ona psihologija sa početka, gdje ste vi dali nešto prvo, neku informaciju korisnu i onda sebe ponudili. I sad, jer on je već pročitao to, sviđaju mu se te aktivnosti i sada je u stvari spreman da bukira, jer traži onda smještaj. I vraćamo se na ono naprvo, na analitiku, gdje vi vidite da je on ostao tipa 5 minuta na tom članku, znači da ga je pročitao i da je zainteresovao. I sada vi ovdje sebi možete kreirati glavna pitanja koja su uvijek manje više ista. Dakle, šta mogu vidjeti u destinaciji? Vi napišete članak šta vidjeti u Sarajevu, šta posjetiti u Sarajevu, šta raditi u Sarajevu. Dakle, ovo sve kreiramo kao odvojene članke, ne kao jedan, da biste imali što više sadržaja na vašoj web stranici. Onda, kada poneste vam ideja, gdje mogu kvalitetno jesti? Dakle, šta jesti u Sarajevu? To je sve, znači, vaš sadržaj, za koji vam ne treba realno puno vremena. I dole na kraju, na primjer, ako dolazi neko na 3 dana ili 5 ili 7, nije ni bitno, šta ne smije propustiti. Dakle, kreirate različite viših komada ovih sadržaja kako biste što više informacija unaprijed dali turisti i samim time sebe bolje pozicionirali na Google. To je dakle bio neki organski način, odnosno besplatni, kako sebe što bolje pozicionirati. Tu imamo poslije toga Google oglašavanje gdje imate search i display. Vjerovatno ste svi vidjeli kad ukucate na Google bilo koju pretragu,
prvih par sadržaja su reklame. To je uglavnom prvi je booking uvijek. Uvijek je booking prvi, onda ostali hoteli i tako dalje i tako dalje. Kada birate određene riječi za koje vi trebate da se pojavljujete na Google, opet se postavljate dakle, u glavu turiste. Šta je to što bi on potencijalno mogao tražiti? Hajde na primjer ovako, da ste vi nudite ruralni smještaj u Sarajevu ili okolini, jako bitno, ili okolini, šta bi neki turista mogao kucati na Google da bi došao do vas? Primjer. Otprilike će to biti po pretragama smještaj u selu, ruralni smještaj i smještaj van grada. Dakle, oni se fokusiraju na te riječi. Zato što, kao što je malo prije Nedo spomenuo, ti ljudi traže smještaj van grada jer bježe iz grada. Ali o tome ćemo malo kasnije, više. Druga verzija oglašavanja je display oglašavanje. To su oni baneri koji svi viđate ili na Kliksu ili na drugim portalima i koji vas na neki način proganjaju. Oni su jako bitni zato što šalju jednu poruku, ali dosta vas možda ne klikne na njih ili ignoriše. Zašto ne kliknemo na njih? Zašto ignorišemo ove banere? Zato što nisu relevantni nama. To je ta greška koju ljudi prave. Bitno je da pozicionirate prave banere vašoj publici. Jer vi ako nudite luksuzni smještaj nekome ko traži ruralni, on neće kliknuti na to, jer to njega ne interesuje. Isto i obratno. Ako nudite nekome ruralni smještaj, ko traži Marriott ili 5 zvjezdica hotel, pogrešna target grupa. Ovo ćemo preći malo kasnije. Vidite, ovdje sam malo prije spomenuo. Smještaj Sarajevo, ovo je onaj koji se oglašava, uvijek je prvi. I tu je naravno booking uvijek. Oni to rade s razlogom i zato su uvijek prvi i zato imaju najviše rezervacija preko svoje platforme. Jel? Sad ovdje ljudi pitaju često koliko mene u stvari košta da ja budem prvi na Google. To u stvari varira, jer Google funkcioniše kao online pijaca pod navodnicima. Dakle, što više ponuđača ima, recimo da ste vi i booking ponuđač u ovom slučaju, reklama je skuplja, što ih manje ima, jeftinija je. Može biti od 0,10 centi do 10 eura. Vraćamo se na početak kako se sjedite one priče između hladne publike i remarketinga. Remarketing su, dakle, oni ljudi koji su već čuli za vas, koji su bili na vašoj stranici i vi njih ganjate dalje. Jer znate da su oni zainteresovani, znate da imate nekog ko želi u stvari da odsjedne u vašem smještaju ili bookira vaš experience. Zašto ga ne retargetirati određenim reklamama? Kada to radimo, jako je bitno da vi budete personal sa tom publikom. Dakle, da im direktno pošaljete poruku, vidjeli smo da ste bili na našoj web stranici, nudimo vam to, to, to i to. Pa čak ponuditi i popust. Zato što te stvari jako, jako rade i ljudi online kada vide te ponude koje su personalizirane njima, bolje reaguju. Ovo su ti baner koje smo spominjali. Evo primjer na Kliksu. Nakon toga prelazimo na četvrti način kako ljudi mogu doći do vaše web stranice. Vi ste rekli da imate Facebook, Instagram i website, je li tako? Gospodin u plavoj košulji, zaboravio sam ime. Da, Tamir, izvinite. Rekli ste da imate Facebook, Instagram i... Dobro. Dobro, u redu. Da li su vam Facebook i Instagram biznis profili ili su privatni? Dobro. Jako bitna stvar. Dosta ljudi ovdje pravi grešku gdje sa svog privatnog profila reklamira smještaj i tako dalje i tako dalje. Mislim, to nije loša stvar, nemojte me pogrešno razumjeti, ali da biste postigli bolje rezultate, vidjeli analitiku, što u stvari radi, što ne radi, vi morate koristiti biznis varijante ova dva profila. Kasnije tu imamo TikTok, doćemo do toga, YouTube i Google My Business koji je besplatan alat, ima mnoge prednosti. Tipa, sad ću vam doći do toga, Google My Business je alat koji je besplatan, opet se vraćam na to, gdje vi možete izlistati vaš smještaj i onda tu korisnici mogu da vam ostavljaju recenzije. Recenzije su danas jako bitne zato što svi kogod putuje, pogotovo Bliski istok i Western Europe, prvo ulaze na TripAdvisor da vide vaše ocjene ili da traže nešto, dakle oni ne znaju još uvijek šta traže, ulaze i traže destinaciju. Oni tu dakle traže da vide ocjene prve destinacije.
Da li kod vas koristi TripAdvisor? Nebitno je li privatno ili poslovno? Niko? Upravo, to je to, za recenzije. Evo ja prvi kad god negdje putujem, otvaram tipa ako je Turska, Amerika, tako dalje, gledam šta ima da se radi tu i koje su ocjene tog mjesta. Upravo to isto rade i turisti. Sad jedna mala zanimljivost. Jeste li znali da Bosna i Hercegovina ima bolje ocjene od Francuske od Italije na TripAdvisoru? Niste, upravo. Dakle, imamo jako dobre ocjene online kao destinacija. Ljudi nas traže, žele da posjete, ali imamo premalo sadržaja tamo. Zašto ne postaviti vaše domaćinstvo tamo da bi ljudi došli do vas, saznali za vas i vidjeli recenzije vaše, naravno. Bitno je jako, dakle, šta komunicirate na prethodnim platformama koje smo spomenuli, zato što nijedna platforma nije baš ista. Drugačija je publika na svakoj platformi. Facebook, koliko god da gubi korisnike, i dalje je platforma sa najviše korisnika, ali prosjek godina je nešto veći nego na Instagramu. Šta mislite otprilike koliko je prosjek godina na Facebooku korisnika? Kako? 40? Tako, 45 plus je najveći broj, dok je na Instagramu malo iznad. Ali razumijete point. Mlađa publika je na Instagramu, dok je starija na Facebooku. I dakle, vi ne možete isto komunicirati to. Zašto? Evo, uzet ćemo jedan praktičan primjer. Recimo da prodajete patike, koje su onako univerzalne, klasika, i može ih nositi tinejdžer, može neko stariji. Ali nećete vi tinejdžeru komunicirati kako su one super za šetanje i udobne sa porodicom, nego ćete mu komunicirati kao nešto cool, jel tako? Dok ćete mu starijem govoriti kako su one udobne za šetnju, za hiking i tako dalje i tako dalje. Ista stvar je ovdje, dakle. Vi na Facebooku trebate komunicirati neke stvari koje su više za stariju publiku, pod navodnicima. Tipa, tu biste više u prvi plan trebali stavljati vaš smještaj, kvalitet smještaja i čistoću. Stavljate se ponovo u mozak turiste. Na jedan način. Stavite sebe u glavu turiste i pogledate šta bi turisti 40. godina bilo bitno u smještaju. I to mu dajete, to je opet vraćamo se na to mu nudi, to mu dajete jer on to traži. Dok na Instagramu tražite šta bi mlađima bilo interesantnije, pa se fokusirate. Ako imate lijepu baštu uređenu, to objavite i uslikate. Ili ako imate organsku hranu tu, jako velika skupina ljudi danas koja putuju su vegani, jako popularna. Zašto ne, ako imate svoju salatu, paradajz i tako dalje, zašto to ne uslikate i postaviti na jedan lijep način? Sad, nemojte me pogrešno shvatiti. Ja ne govorim da vi ne trebate objavljivati vaše slike smještaja na Instagram. Kao samo ovamo, samo ne, nego samo određivanje fokusa. Šta više postavljate na koju platformu. Mimo toga, ovdje gledate koja je vaša glavna prednost kada objavljujete nešto, stavite sebi u glavu. Često ljudi nisu autentični i upadaju u neku veličinu svih profila koji manje više isto objavljuju. I otprilike kada vi razmišljate šta biste mogli objaviti, ovo su neka pitanja koja trebate uzeti u obzir. Prednosti vaše destinacije. Tipa vi ste spomenuli Trnovu ste bili. Bjelašnica, da. Zašto ne komunicirati prednost toga? Jer ako vi samo se oglašavate kao smještaj na Bjelašnici, a ima ih još 10 takvih, niste ništa dobili. Ako komunicirate kako imate svoju organsku hranu, koju uzgajate, ako imate veliku baštu ispred, to je sve prednost. Zašto to ne spomenuti? Tu ljudi prave velike greške. Druga stvar, potrebno je objavljivati i ostali sadržaj osim vas. Kad kažem ostali sadržaj, mislim na destinaciju. Dakle, vraćamo se na onaj početak gdje govorimo 5 stvari koje uraditi u Sarajevu ili u ovom slučaju na Bjelašnici, gdje vi reklamirate destinaciju. Prvo ljudi trebaju da čuju šta je Bjelašnica, ima i koji ne znaju šta je. Dakle, dižete prvo destinaciju na jedan nivo i onda nudite sebe kao smještaj na toj destinaciji. Opet se vraćamo na ono po čemu ste vi autentični. Ako imate neki specifičan smještaj, kao što je Nedo spomenuo, vidjeli ste njegovu kuću, zašto to ne staviti u prvi plan i forsirati kao nešto unikatno, jer ako to imate, to će sigurno se dobro i prodavati i tako dalje. Evo, malo prije smo spomenuli poljoprivrednu proizvodnju, tradicionalne vještine. Ako nudite neko iskustvo, tipa pravljenje sira, da se muze krava, pravljenje vina, pravljenje rakije i tako dalje i tako dalje.
Sada otprilike trending u putovanjima u Evropi je, dosta ljudi je posjetilo Pariz i previše, i onda se više ne govori jesi li bio u Parizu, jer je to kao nije više fora, nego šta si radio u Parizu. Jesi li išao da praviš vino sa lokalnim proizvođačem u selo, jesi li išao da praviš krosane i tako dalje. Ista stvar je ovdje. To turisti žele. Upoznao sam i mnogo, sa velikom platežnom moći. Ovdje to traže, ali nema ko da im ponudi. Zašto ne uzeti 50 eura da mu pokažete kako se pravi pita? On s vama pravi. Nemoj to zanimljivo, vama je ništa, a dodatnih 50 eura. Ista stvar za ostale proizvode, dakle ovdje biti malo kreativan, zavisno od toga što vi imate u ponudi. Može biti pravljenje soka, može biti nešto treće, kao što je, na primjer, jako sad zanimljiva stvar, bird watching ili gledanje ptica. Jedan čovjek iz Engleske je ovdje dolazio, ja sam razgovarao sa njim, on kaže da ima skupina u Engleskoj preko 300.000 ljudi, velike platežne moći koji traže tu po svijetu da gledaju to i plaćaju do 10.000 funti po turi da gledaju ptice. A mi u Hutovom blatu imamo par vrsta ptica koje nigdje nemaju na svijetu. Znači samo kod nas imaju. I niko se nije sjetio da im ponudi nešto. Takvoj skupini ljudi. A čak imaju veliki sajmovi u Njemačkoj gdje dolaze ti ljudi i istražuju te ture. Eto jedna ideja za biznis ako neko zainteresovan. Velika skupina ljudi traži to, treba im to ponuditi. Imamo dvostruku ulogu društvenih mreža. Prva je naravno da promovišete sebe i druga je da dovedete ljude na vaš website. Jer vi, naravno, na kraju svega najbitnije je ono da ljudi bukiraju kod vas, da rezervišu smještaj. Kada ste im sve iskomunicirali šta nudite, šta vaša okolina nudi, šta vaša destinacija nudi, bitno je s vremena na vrijeme podijeliti vaš website i naravno pozvati ljude da bukiraju kod vas, ali ne prečesto. Ovo prije, malo prije što smo spomenuli, autentičnost, jedinstvenost i storytelling. Spominjao je Nedo na početku, ako se sjećate, da najbitnija možda stvar od svega je čistoća i ponašanje domaćina prema turistima. Jer vi ako njemu dajete neku priču koja je tu lokalna ili je vezana za njegovu porodicu ili kao što Nedo ima priču koja traje 100 godina, to sve radi kod turista i oni se osjećaju još bolje i bolje u vašoj destinaciji i u vašem smještaju na kraju krajeva. Zašto ga ne provesti i upoznati ga sa komšilukom ukoliko vi imaju krave, pokazati mu krave i tako dalje i tako dalje. To je sve što se prodaje i na kraju jako bitna stvar, ovo sve treba na neki način dokumentovati, snimiti. Mnogo turista dopušta da ih snimite, da ih pitate kako vam je bilo ovdje, onda se oni raspričaju tu i taj sadržaj iskoristi na promociji društvenih mreža. Jako bitna stvar koja mnogo dobro radi. Pričali smo o Facebooku, Instagramu, ko koristi, došli smo do TikToka, ja se ovdje ne bi previše fokusirao, zato što ovo još uvijek koristi jako mlada publika, pogotovo za ono što vi nudite, ali ukoliko imate nekog mlađeg u porodici, u redu je da mu se davu da se on bavi time, zato što nikad ne znate odakle će doći vaša rezervacija. Zašto ovo govorim? Zato što na jednoj kampanji koju smo imali za Porsche, TikTok nam je bio totalno nebitan, naravno skupa vozila i tako dalje. Međutim, jedan čovjek kupi auto, novo iz salona i mi ga pitamo dakle ste čuli za nas, on kaže pa moj sin mali ima 7 godina, on je vidio na TikToku, vi ste nešto izbacili, meni rekao tata vidi auto i čovjek kupi auto. A nije vas ništa koštalo, znači 0 maraka, ako prodali ste auto od 200-300 hiljada. To je ta dakle otprilike. Ne se previše fokusirati, ali ga ostaviti da je pasivno aktivan. Spominjali smo Google My Business, vaš besplatni alat. Ovako se izlistate. Na primjer, ovo je primjer u Splitu. Ukoliko neko ukuca apartmani Sarajevo ili smještaj Sarajevo, vi ćete ovdje izaći. Ovo je sve dakle i dalje free, džaba, ne plaćate ništa. Nakon što klikne neko na vas, ima ove informacije. Ima recenzije, ima vaše podatke, ima gdje ste vi na mapi. Ovdje jako bitna stvar koju je Nedo malo prije spominjao, slike koje ovdje postavljate je bitno da su autentične, profesionalne, ali ne previše uređene iz razloga što turisti dolaze s jednom dozom očekivanja. Ukoliko su vidjeli određene slike, a vide nešto drugo uživo, vi ovdje dobijate manju zvjezdicu, lošu ocjenu, što je veliki problem. Vraćamo se malo prije na TripAdvisor gdje ljudi vide i kažu ovdje neću bukirati. Sad, što se tiče recenzija, ljudi prave grešku gdje svako će dobiti lošu recenziju kad tad.
Niko nije perfektan, niko nema 5-0. Razlog tome je što gostiju ima raznih. Imate gostiju koji će doći danas, sve mu je okej, posvađa se sa ženom, ujutru mu ništa ne valja. Ne valja mu ni apartman, ni smještaj. Ništa, užas. I tu je velika vjerovatnoća da će on dobiti, da ćete vi dobiti lošu ocjenu. A nije do vas, vi znate da nije do vas. E sad, tu je jako bitno da ne ostavite tu recenziju neodgovorenom. Prije se to moglo brisati, prije 10 godina, ali sad se ne mogu brisati recenzije. Bitno je da odgovorite i objasnite šta se u stvari tu desilo. Ukoliko je do vas, može se desiti da bude do vas, ponudite neku kompenzaciju, još jedno noćenje, popust, nešto dodatno, bilo šta, samo da riješite taj problem. Zašto? Zato što sutra, ja koji nemam pojma šta ste vi nudili, vidim imate lošu ocjenu i vidim da ste dobro riješili taj problem, te loše ocjene, ću sigurno bukirati. Jer vidim da ste to riješili na jedan domaćinski način i da ste uradili sve da gost bude zadovoljan. Dakle, loša ocjena će biti, ali handlajte ih na pravi način. TripAdvisoru smo pričali, bitno je da budete tu, čisto da se izlistate. Dakle, ima puno i besplatnih alata za promociju na TripAdvisoru, toliko neko bude zainteresovan, kad budemo slali prezentaciji, javite mi se, poslat ću vam i to, pošto je to malo veći fajl. Ovo je jedna velika prilika koju skoro niko ne koristi, osim toga opet Bookinga. Ovo je primjer gdje smo pucali hotel u Banja Luci i niko se ne oglašava osim Bookinga. S razlogom je Booking tu. Dosta turista pretražuje video sadržaj, pogotovo o destinacijama kao što je Sarajevo i okolina, i oni žele da vide šta je to prvo, jel' nešto osim slika. I zašto im onda ne ovdje kad ukucaju tipa Bjelašnica video ili Lukomir i tako dalje, zašto im ne ponuditi vaš apartman ovdje? Jer vas neće koštati puno jer imate puno konkurenciju. Zadnji način najbolje promocije vaše web stranice ili vas generalno je newsletter. Dosta ljudi još uvijek misli da ovo ne radi, da spamamo ljude, što je donekle istina, ali iz razloga zato što komuniciramo pogrešne stvari prema određenim ljudima. Na primjer, ukoliko ste vi imate svoj website, neko je bukirao kod vas, jel tražite vi recenziju da vam ostave ljudi, ukoliko nisu preko Bookinga došli? Ne, zašto? Upravo. Dosta ljudi ne traži da ljudi ostave recenziju, jako bitna stvar. Pogotovo ako su došli preko Facebooka, Instagrama ili web stranice. Sad, ovdje dolazi newsletter. Vi imate njegov e-mail, sad ima više načina na koji možete tražiti recenziju. Prvi je, dok je on još uvijek tu. Dosta, pogotovo vani, ljudi otvoreno kaže prije odlasku, molim vas, možete nam ostaviti recenziju. I dosta ljudi prihvati, jer zašto ne bi. Ukoliko ste zaboravili na to, desi se, jeli, putem maila, pošaljete poruku. Dragi Hans, ako je Hans iz Njemačke, kažete, prije 5 dana ste bili kod nas u smještaju, molimo vas, ostavite nam recenziju i dole mu date link gdje da ostavi. I sad se desi da većina njih stvarno ostavi recenziju i vi mu na to odgovorite, hvala vam, evo vam 5% ili 10% popusta za naredni put. Tu se dešava sad magija. Često puta taj isti Hans dođe naredne godine i povede još 2 velike porodice sa sobom. Jer je vidio da se vi brinete o njemu, personalizirano mu pišete, dragi Hans, bili ste tu, i da ste mu zahvalili na recenziji. I onda on dovede umjesto njegovih 5 članova porodice, dovede još 15 ljudi. A vi ste mu dali 10% popusta koje biste svejedno Bookingu dali. A ovdje ste ostavili, imate, vi ste njegov vlasnik, znate ko je šta je i sigurno će vam opet doći. Ovo stvar koje se ponavljaju i treba i definitivno raditi. Pored traženja recenzija, vi mailom možete slati vaš blog sadržaj. Dakle, što smo pričali na početku, sve što objavite na blog, sve vijesti, sve savjete, slobodno šaljite na mail potencijalnim turistima koje imate. Referal smo spomenuli, ali sad ćemo malo dublje ući u to. Svi znamo da otprilike ona stara marketinška poslovica je da je najbolji marketing od usta do usta. Za neki ljude to radi stvarno. Bili smo nedavno u Banja Luci i upoznao sam bračni par srednjih godina koji su se vratili iz Austrije za COVID. Čisto dakle da se sklone iz COVID ludila u Austriji, nikakav business mindset, ništa, u jednom selu u Banja Luci. I kako je vrijeme prolazilo, oni su s vremena na vrijeme ugostili nekog od porodice. Dođe im rođak, dođe neko. I sad su dobili prijedlog, kaže, pa zašto vi ne biste kreirali ovdje nešto? Jer je to na planini i baš je mimo svega. Kaže, zašto ne biste kreirali neko domaćinstvo?
I hajde, kaže, oni krenu u to, naprave malu kolibicu, kupe jednog ponija, mališa drva naprave i sad ja pričam, i kažu puni su stalno. Ja pitam njih kako se promovišete, kaže od usta do usta. Imali su Facebook, imali su website, nisu sad aktivni nikako, čak su sakrili Facebook jer imaju previše rezervacija. A stalno su puni, dakle to je ta stvar. Još jedna jako bitna stvar što se tiče takve vrste smještaja je da vi sarađujete sa vašim komšilukom, ono što smo malo prije spomenuli. Šta su oni uradili, na primjer? Oni su uvrstili, kad tek dođete, daju vam komad sira, ako neko pije alkohol, daju mu vino, rakiju, tu komad mesa i sve to džaba, dakle. I sad ja njih pitam, koliko ljudi ovo kupi na kraju? Kaže 99%. Ili med ili nešto. Ja pitam, ba čije je ovo? Kaže od susjeda. Ovaj mu dao sir, ovaj ovo. Vidite kako su napravili jednu neobaveznu saradnju, a svima je dobro. Ovi rastu i on sam raste jer ima širu ponudu samim tim proizvodima. A sve domaće. Nakon što smo sve ovo prošli, vi na website, dakle, imate ljude koji su aktivni, ali većina tih ljudi u stvari ne bukira. Iz razloga koje smo spomenuli ranije. Mi njih ne smijemo pustiti dodu, jel tako? Jer to je veliki procenat ljudi. I, dakle, njima dajemo reklame, one koje smo spominjali, remarketing. Vi vidite u analitici tipa, vaš website je posjetilo 5000 ljudi, od tih 5000, 3000 su proveli preko 5 minuta na web stranici. Onda vi imate opciju samo da te 3000 ljudi targetirate, njima pokazujete reklame. I od tih 3000 sigurno će 1000 rezervisati, sigurno. Ovdje imamo stvari koje su također jako bitne, to je praćenje rezultata. Vi morate znati u stvari otprilike, ovo što sam upravo rekao, a koliko imate 3000 ljudi koji su u užoj target grupi, 1000 je bukiralo, ovih 2000 ne možete pustiti da odu. Nudite im dalje drugi vid reklama, promijenite baner s vremena na vrijeme, ponudite im video da vide. Znači i dalje, samo se na njih fokusiram i sigurno radi, samo što vi morate biti svjesni da iste reklame ne rade za sve. Dakle, ako lansirate reklamu sliku hrane, slobodno stavite 10 različitih, jer vi ne znate koja će upaliti. Možda je vama lijepa, ova ružna, ali turistima je ova ljepša. Vi to ne možete znati dok ne objavite. I onda tu imamo stvari, ukoliko nudite neki vodič, ili evo što gospodin pravi mape, to možete ponuditi za download ljudima, dati im nešto džaba, a za uzvrat im tražite da vam ostave e-mail adresu. I onda vi njih na e-mail adresu šaljete vaše ponude. Ovdje je ista stvar koju smo malo prije spomenuli, jako bitno čitati koliko je ljudi posjetilo website i koje stranice na vašem websiteu. Za ljude koji planiraju da se bave ovim, a misle da je website prevelika investicija, nije. Website može koštati 100, 200, 300 hiljada maraka, ali ne za vas, to je za bankarske sektore i tako dalje i tako dalje. Vaš može koštati bilo gdje od 500 maraka pa nadalje. Zašto to govorim? Zato što prije svega vaš website nikad neće biti perfektan. Biće on možda vama lijep na oko, vašem komšiji, vašem prijatelju, ali vi opet ne znate šta koji turista voli. Sad jedan zanimljiv podatak, ne znam jeste li znali, Netflix uvijek u svako vrijeme ima 3 različite vrste web stranice. Tipa, mi u Bosni vidimo jednu verziju, u Australiji vide drugu verziju, u Njemačkoj treću. Šta mislite zašto je to tako? Upravo. Koncept isti, oni nude filmove za gledanje, ali što oni testiraju? Testiraju boje na početku i testiraju najviše kada prikazati korisniku dole onaj komadić gdje on treba da klikne da se pretplati na Netflix. Ne nude svim tržištima u isto vrijeme. Nekome ponude tek nakon što je 5 minuta na web stranici. Te neke stvari. Ista stvar je ovdje. Dakle, vi ćete vremenom napredovati i vaš website upgradeovati na veću skalu kako vrijeme prolazi. Dakle, za sad je bitno samo da počnete i kreirate basic informacije ko ste vi i šta nudite. Ovo smo prošli malo prije. Bitna stvar gdje ljudi za social media, Facebook, Instagram i tako dalje, misle da treba puno vremena za to. Ovo ćete dobiti na mail pa ćete moći vidjeti veću sliku. Vi sebi otprilike za 1 sat mjesečno možete kreirati medija plan preko kojeg isplanirate sve što ćete objavljivati u narednom mjesecu. Pa tipa,
sebi odaberete koje vrste objave ćete imati, kome se obraćate, temu koju planirate i tako dalje i tako dalje. E sad ovdje jako bitna stvar je što ljudi objavljuju u pogrešno vrijeme. Sjede na kafi i kaže, mogu sam nešto da objavim za moj smještaj i objavi to tako. I kaže, joj vidi samo 2 lajka ili samo mi je vidjelo 5 ljudi. Zašto? Zašto se to dešava? Zato što vaši ljudi tad nisu online, vaša publika. Vi u analitici imate, piše, vaša publika je online subotom iza 22 sata, najviše publike. I zašto vi ne biste objavili u to vrijeme? I sad neko kaže, pa ja moram da u subotu sebi da postavim podsjetnik, da otvorim. Nije istina, imate opciju da postavite unaprijed da se objavi sve. Dakle, bukvalno čitav mjesec možete unaprijed postaviti koliko sati i koji dan da se objavi koja objava. Sad, nakon što ste dakle počeli sa objavama, često objavljujete, bitno je da to sve izgleda lijepo, je li tako? Može li mi neko reći šta je brand? Onako laički, šta vam prvo pada na pamet? Šta je generalno brand? Šta se smatra brandom? Dobro. Bravo, da. Upravo. Da. Bravo, i to. Zašto je Mercedes postao brand koji jeste? Između ostalog, ali evo vi ste rekli kvalitet. Oni kad su tek predstavili onu zvijezdu davno, svi se smijali, šta zvijezda predstavlja. I kvalitet i ljudi su danas to što jesu. Meni nedavno govori komšija koji ima 90 nešto godina, nešto mi o autima pričam, kažem, sine, kaže, mečkaj auto. Rekao, što dedo? Kaže, ne kvari se. Dedo koji znači ima 90 godina, to je to. On ima otprilike, njemu je Mercedes auto, dalje nema. Ista stvar, vi postajete. Mislim, sad je ovo malo, nemojte ići u krajnost, ovo je samo primjer. Vi postajete brand na svoj određeni način. Što kaže Nedo, njegova sestra je brand njegovog smještaja, jel tako? Svi kažu idemo kod, zaboravio se ime Nedo, izvini. Kod Ivane. Svi kažu idemo kod Ivane. Jer Ivana lice, Ivana i dočeka, Ivana kreira sve i onda ljudi imaju očekivanje, jer su rekli bili smo kod Ivana, Ivana je super. Ista stvar i za vas. Vi kreirate brand za sebe i morate držati kvalitet do sebe. Druga stvar, vizualni identitet. Ono što vi objavljujete mora izgledati prepoznatljivo. Naravno, od vas se ne očekuje da budete Mercedes ili Rolex i tako dalje, ali morate biti prepoznatljivi. Kad to kažem, mislim na ovo, sad ću vam pokazati. Ovo je jedan primjer objave. Bitno je jako da su slike vaše ili ako nisu vaše da to napomenu. Ova slika u pozadini je slika fotografije koja je prava, znači mi prelazite s interneta i preko je dodana čisti quote kako bi se kvirao otprilike neki brand visibility i onda se ide u tom skladu. U ovoj primjeru su boje crno-bijele i naravno onda se treba pratiti taj brand i držati od toga. Ista stvar i kod vas, koliko je to priroda u većini, onda držati do malo življih boja i sl. Znači, nikako sada ne pričamo o unajmljivanju agencija, marketing, digitalni i tako dalje, nego čisto do vas da pazite malo šta objavljujete i da to ima nekog smisla. Ovo je par primjera. Također vidite sad ovdje par banera koji se objavljuju kao reklame. Pratite ovo sad. Oni se oglašavaju na više različitih platformi, ali je branding iste. Boje su iste, vidite. Ovo je na Facebooku reklama, ovo isto na Facebooku, i onda opet ide Facebook, ali boje su iste, font je isti, evo na Instagramu, znači druga platforma, ali prilagođena Instagram njihova reklama i vidite i dalje prepoznatljivo logo, boje i font. Isti dakle. To bilo to od mene, koliko imate pitanja. Nemate, Palo. Hvala puno. Evo, sad ću još malo do ručka kratko da vas malo razbudim. Idemo na, ovo je bilo jako zanimljivo. Tako je, ovo je onaj dio koji je zapravo posao, čisti posao, upravljanje tim poslom. Kombiniramo, znači, kako ja to volim reći, temeljni marketing proizvoda sa digitalnim marketingom. Sada moramo reći par riječi šta se događa ovog trenutka u svijetu, u turističkim kretanjima, kakva su očekivanja i što kažu turisti ovog trenutka. Ono što moramo svakako uzeti u obzir, to je veliki utjecaj pandemije. Znači, pandemija je napravila prekretnicu u turizmu. To nam mora biti jasno. Najprije smo imali veliki zastoj u prometu,
turizam je najviše propatio zbog toga, a onda smo na neki način doživjeli promjenu očekivanja putnika. Taj veliki strah od te zaraze, sjetimo se malo unatrag, bili smo zatvoreni u zatvorenom prostoru, on je potencirao da je zdravlje najvažnija stvar. S jedne strane, ograničeni kontakti sa nepoznatim ljudima, sa okolinom, s druge strane potreba da se kontaktira, su u nekoj kontradikciji, ali sigurno je da je upravo ta poruka, a pandemija još nije gotova, Svjetska zdravstvena organizacija nije projavila kraj pandemije, moguće je da na jesen krenu neki novi oblici, možda ne ovako drastični, ali da se to nastavi. Znači, ljudi jednostavno žele čistoću, sanitarnu ispravnost. To je izuzetno važno i vidjet ćete kod smještaja da ima ovu oznaku sa strane, dakle Extra Health Standards. I kad pogledamo jedan butik, Bed and Breakfast u Zagrebu, rekao sam ću pokazati dobre primjere prakse, opet na tim recenzijama vidi se da je čistoća i domaćinski pristup izuzetno važan. Najvažniji. Da je on čak važniji od lokacije, da je važniji čak od komfora, da je važniji čak i od opremanja. O tome moramo voditi računa, jer te recenzije i mišljenja kupca su ono što tjera naš posao dalje. Ovako izgleda taj butik Bed and Breakfast. U naravi je to jedan veliki stan sa 3 sobe koje nude noćenje i doručak u Zagrebu. Kad pogledate, opet vraćamo se malo na recenzije, na fotografije, znači prekrasno uređene sobe, sad ljubazni domaćini, ambijent, dobar doručak i tako dalje. Vidite što je ljudima važno. Ljubazno, profesionalno, udoban i uredan smještaj, obilan doručak. Pohvaljujem osoblje objekta, veoma susretljivo, profesionalno, ljubazno, prekrasan interijer, ljubazno osoblje. Dakle, mi tu imamo platformu s kojoj možemo učiti. Nije toliko važno da li ćemo mi se baviti plasmanom smještaja preko Booking.com-a, koliko je važno da iz ove platforme učimo. Da uzmemo primjere dobre prakse, da nađemo sličan smještaj s kojim se želimo usporediti i vidimo kako on kotira na tržištu. Što su sami korisnici ili gosti rekli o smještaju? Kao što vi ovog trenutka govorite o nama, o meni i Harunu. Vi nas ocjenjujete. Vi ocjenjujete kvalitetu onoga što mi vama govorimo, ove prezentacije, kvalitetu informacija koje smo vam dali, da li smo vas motivirali, da li smo vas uputili u nekom smjeru u kojem bi trebali dalje razmišljati, vi nas ocjenjujete. I nama je to važno, jer mi želimo isto tako biti dobri u prenošenju tog znanja i tog iskustva. Tako i gosti ocjenjuju svoje domaćine koji žele biti bolji i žele imati dobre ocjene. I zato su te ocjene nešto što se jako gleda i gledaju se komentari. Opet, osoblje na prvom mjestu i vidite čistoća visoko ocijenjena. Znači, ukupno su izvanredno visoke ocjene, a odskaču ove dvije. Znači, to je fokus onoga što sada ovog trenutka u turizmu postaje primarno, prioritetno. I jednako se odnosi i na hotele, i na privatni smještaj, na taksiste, na sve usluge, na restoran, na sve. Možda vi na oko nećete primijetiti razliku, ali gosti sve više cijene tu razliku i o njoj pričaju. I što nam se dogodilo 20. 21. Kakva su bila očekivanja turista? Znači, u najtežem trenutku potpunog lockdowna Booking je proveo jedno istraživanje. Zato spominjem ovu platformu, jer je najraširenija na svijetu, ima najrelevantnije podatke. Ja ću reći da je to i najjači statistički ured na svijetu. Imaju od svojih putnika povratnu informaciju o tome kako razmišljaju, što traže na putovanju, gdje žele putovati, na koji način žele putovati. 2020. na 2021. 73% putnika je odlučilo steći istinska iskustva koja odražavaju lokalnu kulturu na svom sljedećem putovanju. Žele jesti u autentičnom restoranu. Žele sudjelovati na radionicama koje organizira lokalna zajednica. Autentična iskustva posebno su važna za putnike iz Tajlanda
iz Vijetnama i pazi ovo iz Hrvatske, 82%. Sve ono što smo do sad govorili, i kolega Harun i ja, od početka, zapravo se tu sublimira. Ovo je sukus. Mi govorimo o svjetskim trendovima. Rekao sam, kad uđete u turizam, vi ste ušli u jedan svjetski pokret. Ne govorimo samo o lokalnoj ponudi, o lokalnim turistima i o domaćim turistima. Čim ste izašli na te platforme, vi ste se zakačili za preko 40 tržišta u svijetu. Automatski se vaša ponuda prikazuje. Ti putnici putuju na ovakav način i žele doživljaj. To je prvo i osnovno. Žele doživljaj, žele dobre domaćine, žele čistoću. Ova analiza se radila u korona godini, kada su bila ograničena putovanja, kada je vladao i strah od putovanja, kad su se neki ljudi suzdržavali od putovanja. Izuzetno visok postotak ljudi i tada želio putovati. Pa makar morali prihvatiti neke teške restriktivne mjere. Vakcine, maske, obrasci za ispunjavanje, problematika ulaska u zemlju. 100 barijera je bilo. Ljudi su putovali. Ljudi žele putovati. Ljudi žele slobodu. Ljudi žele izaći iz zatvorenosti. Ljudi žele novi doživljaj. Žele osobno iskustvo. To nam je hrana. Jer mi živimo jednim dosta ubrzanim tempom života gdje zapravo nemamo vremena za sebe. To je osnovni problem. Kada putujemo, onda posvećujemo sve vrijeme sebi. Osobno, svojim najbližima, želimo novo iskustvo. Želimo nešto suprotno i drugčije. I ovdje vidimo da je to gotovo na 30.000 ispitanika napravljeno istraživanje na 30 različitih tržišta. I zato je za mene ovo najrelevantniji podatak koji upućuje na trendove ovog trenutka i u budućnosti u turističkim kretanjima. U te trendove mi se odlično uklapamo. Najbolje od svih. Mi smo domaćini, mi smo hosts. Na R&B platformi se inzistira na komunikaciji između gosta i domaćina. Znate da kako što gost na Airbnb platformi ocjenjuje domaćina, tako i domaćin ocjenjuje gosta. To je otišlo toliko daleko, ta interakcija. Bankari su napravili svoje istraživanje, govorimo o srednjem visokom sloju i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, kogod posjeduje Mastercard karticu, smatra se da ima sigurna primanja, da ima dobra primanja, da je pouzdan klijent, da spada u srednji i viši sloj. I ti ljudi su posebna interesna skupina za bankare. Oni su napravili isto na bazi od 1000 korisnika u Hrvatskoj istraživanje. Ovo je interesantno jer Hrvatska je vaše vrlo važno tržište kojemu, usudio bih se reći, se posvećuje premalo pozornosti. A u svim zemljama sada u korona godinama najvažniji turisti su domaći iz susjednih zemalja i zemalja susjednima. Osim posebnih tržišta kao što je bliskoistočno za koje se sada svi otimaju jer je potentno, jer je cjenovno dobro. I pogledate da i ti ljudi su htjeli putovati u korona godinama, ali isto tako, neovisno o primanjima, neovisno o tome što to spada u nekakav viši srednji sloj, želi se nadoknaditi propušteno, želi se putovati, želi se zapravo imati nekakvu sigurnost na putovanju, da nismo u velikoj masi ljudi, znači ne u hotelu, nego u privatnom smještaju, u apartmanu, u kućama za odmor. Želi se putovati vlastitim automobilom, jer ako, ne daj Bože, se neko razboli, iz Hrvatske je sjedne automobil, vrati se nazad. Znači, ta mobilnost kod putovanja automobilom je jako važna. Zato su važna tržišta domaća, susjedna i susjedno-susjednih. To je, dakle, najveći respons ili odgovor najbrže se događa na vaše poruke. Moguće je da se danas odlučim, sutra putujem. Isto tako, oni koji su bili rezervirani za putovanje bili su u manjini, a ovo je jako važno, 50% ispitanih odlučuje se za boravak u privatnom smještaju tijekom ljetovanja. U Hrvatskoj vlasnici Mastercard kartice, potencijalni vaši gosti. Što se tiče rezervacije, kao što je Harun rekao, porast preko digitalnih platformi u samo godinu dana 7%, znači raste taj udio, ne smijemo to zanemariti. Isto tako, što se tiče
dobne skupine, dakle vrlo interesantna, a meni je zanimljivo ovo da najviše kreditnim karticama plaćaju muškarci, znači da plaćaju penale. Nešto su skrivili ženama, pa onda ih zovu na putovanje i plaćaju. Eto, to je isto jedna dobitna kombinacija. BiH je blizu, može se provesti na jako lijepi vikend ili produženi vikend ovdje. Omjer cijene i kvalitete je postao izuzetno važan. To je sada ono kad smo govorili o cijeni, kako ju napraviti da ona bude stvarno odraz onoga što mi nudimo, a ne prepisana od nekog drugog. I naravno da već tada u lockdownu, bez obzira na koronu, ljudi su bili raspoloženi za putovanje. Čak iz Hrvatske tada, u najgoroj situaciji za putovanje u inozemstvu, 19% njih je htjelo putovati u susjedne zemlje, kada je većina putnika putovala unutar države. Rezultati u 21. su u Hrvatskoj fenomenalni. Mi smo ostvarili 70% rezultata praktički od 2019. Najviše je ostvareno u domaćinstvima. Prometa gotovo duplo više nego u svim hotelima i kampovima zajedno. U 2022. prva 4 mjeseca, odnosno za Uskrs, rezultati skoro na razini 2019. A prvi turisti su domaći u 4 mjeseca, a zatim, kao što sam rekao, susjedi Slovenci, Talijani, Austrijanci, Njemci. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi smo imali veliki rast u 2019. Trudimo se da ulovimo ponovo 2019. Međutim, ono što je veliki nedostatak, to je izuzetno mala zastupljenost privatnog smještaja. Znači, vi imate u Bosni i Hercegovini manje od 10% u strukturi smještaja privatnog, a mi u Hrvatskoj imamo 58%. I to je ta velika razlika koja se treba nadoknaditi i to je velika šansa za svakoga ko razmišlja da se uključi u taj biznis. Vidjeli ste po svim podacima da on raste, da volja putnika za takva putovanja raste, da mi imamo premalo barem onog vidljivog ili legalnog smještaja za kojeg bi se ljudi odlučili. Ako ostvarimo rezultate 2018. bit ćemo sretni, borimo se za rezultate 2019. Domaće tržište se brže oporavlja od stranoga. Kad profunkcionira strano, a to će biti ove godine, ponovo ćemo biti u uzlaznoj krivini. Znači da smo prošli ono najgore. Ovdje vidite da digitalizacija turizma raste, da moramo imati na umu inflaciju, nju ugraditi u cijenu. Znači, ako je ovog trenutka službena, ne znam, u BiH 8%, 9%, odnosno na prošlu godinu, za toliko treba korigirati cijenu, ti troškovi rastu i o tome treba voditi računa. To je, evo, ovaj dio o koji smo vam htjeli kolega Harun i ja ispričati do ručka, a nakon ručka ćemo razgovarati o brendiranju cijele destinacije, o suradnji u destinaciji, o primjerima dobre prakse u najrazvijenijim destinacijama u okruženju, kao što je Austrija, Italija, i govorit ćemo na koji način možemo unaprijediti poslovanje, a da jedni drugima pružimo potporu. Tako da vas sada pozivam na ručak, a iza ručka svi koji želite i razumijete da je jedan lanac onoliko jak, koliko je jaka svaka njegova karika, vidjet ćete kako to rade oni koji su prihvatili takvu situaciju i već sada u Bosni i Hercegovini imate destinacije koje su puno bolje razvijene od prosjeka. U Bihaću smo vidjeli da se puno radi na tome, da su registrirali u zadnje vrijeme 200 objekata u obiteljskom smještaju, postaju vrlo važan faktor, vidljivi su kao masa, jer pojedinačno ste jako teško prepoznatljivi i kao takva destinacija ona raste. Preko puta su Plitvice koje isto rastu, Rakovica i cijela ta jedna regija vezana uz nacionalne parkove, parkove prirode dobiva na velikoj vidljivosti zbog povezivanja, zbog rasta ponude. O tome nakon ručka, a sad vam želim dobar tek!